I čeo smo dobro što klip na ovom kanalu. Danas igramo Moto Extreme 2, druga verzija. Ja mislim da je ova bolja. Pa hajde da krenemo. Kako je ovo dobro. Ovo je bolje nego prije. Sad ćemo prvi level. Idemo prvi level. Mogli smo se prevrnuti, ali ništa od toga. Da, šteta. Znači, ovo je Vol 2, verzija 2, kako god želite. Ja govorim Vol 2, ne, vozimo se na zadnjem točku. Da, obavezno, ako vam se svidi ovaj novi početak, ostavite like, subscribe i komentar ako vam se svidjelo. I ovo će početi pucat. Subscribe uz znak podrške zbog YouTube-a. Više subscribe. Svi mi govore da će biti na YouTube-u, ali ništa se od toga ne dešava. Ne! Evo ga, idemo na drugi nivo. Kako je ovo moćno! Wow! Evo ovdje neću požurivati. Ne, znam da ću gore. Ne. Ajde, brže. Opa! Uspjeli smo taj flip. Dobre. Super. Znači, ovo je drugi nivo. Pa sigurno biti. Ili čak više. Ništa ne znam od toga. Ja mislim da će biti 5 nivoa. Zato što mi se igrica sviđa. Bukvalno igrica mi se presviđa. Znači previše mi se igrica sviđa. Ne znam šta da kažem. Znači dosta youtubera je snimilo onu prvu verziju. Meni se nije svidjela. Meni se ta prva verzija nije svidjela. Toga što nema ništa bolje. Samo ideš po nekoj sparini, ne znam šta, kako da kažem. Po nekoj pustinji, da. I samo ideš. A ovako je sada bolje. Ovo je led. Znači, ovo je led sada. Ovo je još bolje nego prije. I zato mi se to sviđa. I ovdje kaže stop. Ne. Ajmo se prevalit. Op. Dobre, ušli smo. Idemo sada u nivo 3. Ovdje nema leda. Ovo je kao neka šuma. Dobre, zato uvijek se bojim da će nešto... Ne! Da će ovo puknuti. Da nećemo moći preći nivo. A baš dobro sad. Ja ovo... Pa mi smo ovo prešli. Ja rekao. Ne. Ne. Aha. Ne, zabagovali smo. Hajde. Izađi. Ne, ljudi, zabagovali smo ovdje. Moramo... Aha, okej. Dobre. Dobro je. Da je ovo prošlo. Ovo da je gore prošlo mi ne bi nikako. A ovdje trebam preletjeti. Ne, vidite nas tu kako smo jadni. Sad ću se zaletjeti, ovo preskočiti.
A ne ovo. Ne ponovo, jao. Joj. Oj. Znači, već treći nivo ne možemo preći. Ali dobro, prećemo mi to polako. Sad ćemo to preći. Sad ćemo preći. Da, šta ja kažem? Ja kad kažem da ćemo preći, onda ćemo preći. Evo nas opet ovdje. What? Okej. Ne. Ajde u cilj. To, ušli smo u cilj. Uspjeli smo. Nismo ništa uspjeli. Nismo ništa dobili od zvjezdica. Idemo četvrti nivo. Četvrti nivo. Da, ovdje možemo udariti. Ali nećemo. I ovdje možemo. Ne. Evo ga, dobro je. Či mi ćemo... Ne. Pukli smo ljudi. Ništa, to je to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe, komentar. Posebno subscribe uz znak podrške. Da, subscribe uz znak podrške. To je to, vidimo u sljedećem klipu.